Ali Bongo, dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Prends tes bagages, on ne veut plus de toi. Dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Prends tes bagages, on ne veut plus de toi. Dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Tout le monde dit, c'est le mieux pour ta belle. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo, dégage. Ali Bongo Dimba, Ali Bongo. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends. Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri iyi kudeta yo muri Gabo twaganiriyeho ejo, tuyiganiraho nta makuru menshi tuyifiteho, tutazi ibijya mbere mu by'ukuri, tutazi ninde wakoze kudeta, uwakorewe kudeta ari hehe, impamvu nyamukuru yo gukora kudeta ntiyihe. Ibyo byose mu by'ukuri ntabwo twari tubizi. Dukora ikiganiro rero tubisanisha na kudeta zimaze iminsi zibera muri West Africa. Tugiye kubigarukamo, tureba aho bihuriye, turebe n'iki bihuriyeho, ese biri mu njyana imwe. Tubiganireho hangaha kuri Waka Waka podcast. Nkuko mubizi, ibintu turabireba tukabisesengura, tukareba icyo bivuze, kandi akenshi ntabwo tujya twibeshya. Nicyo navuga. Ubundi nababaza n'akabazo, kubera icyo ubundi uyu perezida wa Gabo nk'igihugu cy'Abafaransa muri iyi video atabaza, kubera iki atabaza mu cyongereza? Kandi murabizi ko ibi bihugu by'Abafaransa byategetswe mbere yuko bihabwa ubwigenge, byategetswe ko urufaransa cyangwa se igifaransa ari rwo rurimi nomero ya mbere. Kubera iki rero uyu mugabo yatabaje mu cyongereza? Nibyo tugiye kuganirira hamwe, tubisesengure, turebe icyo bivuze, turebe aho iyi kudeta yo muri Gabo ihurira n'izindi kudeta zimaze iminsi ziba muri ibi bihugu byakolonijwe n'Abafaransa. I'm Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends that we have all over the world, to tell them to make noise, for the people here have arrested me. And yes, rero nkuko mubizi ahangaha muri Gabo habaye kudeta nyuma yuko habayeho amatora y'umukuru w'igihugu, amatora aho komisiyo y'amatora yari imaze gutangaza uyu Bongo nk'uwatsinze amatora, akaba ari wari usanzwe n'ubundi ari perezida w'iki gihugu. Nyuma yuko rero bamutangaje, hadashize akanya kanini nibwo abo bita aba garde républicain, ngo n'ababerevere niko nabonye bakunda kubita, bahita baza batangaza ko perezida yakuweho, ko inzego zose zakuweho, ko ubungubu noneho bagiye gushyiraho icyo nakwita ubutegetsi bwa transition cyangwa se transition ahangaha muri Gabon. So icyo twavuga, wenda tutarinjira cyane muri iyi kudeta, turabanza turebere hamwe imirongo migari iki gihugu cya Gabo cyari kimaze iminsi kirimo nyuma yuko uyu Bongo asimbuye se. Turebe ni ibiki yari arimo gukora, yashoboraga kuzira, haba ku ruhande rw'abaturage ba Gabo cyangwa se ku ruhande rw'ibihugu bakorana by'abanyamahanga. Ikintu cya mbere wamenya nuko iyi Gabo nk'igihugu cyakolonijwe n'Abafaransa yabashije kwinjira muri Commonwealth. Gabo buriya iba muri Commonwealth. Muri Gabo batangiye kwigisha icyongereza mu mashuri yabo. Icyo ngicyo twavuga ko ni ikintu kitarebwe neza cyane kitigeze gishimisha abametre b'Abafaransa, kuba muri iki gihugu bita icyabo hahinjiramo icyongereza, noneho kikaninjira no mu muryango w'ibihugu bikoresha icyongereza. Njye narababwiye iyi miryango indya ahantu, kubera ko ni imiryango nge mbona ko ishingiye ku bukoloni kurusha ko yashingira ku bufatanye, haba mu bukungu cyangwa se mu bindi bintu byateza imbere abanyagihugu b'ibyo bihugu imbere. Akaba ariyo mpamvu ngewe iyi miryango yaba Commonwealth yaba na SADC ni imiryango ngewe ntajya niyumvamo cyane ko ishingiye ku mizi y'ubukoloni. So rero uyu muperezida wa Gabo yari amaze gushyira iki gihugu muri Commonwealth. Ikindi wamenya nuko muri business zibera hangaha cyangwa se mu nganda ziba hangaha muri Gabo,
hamaze kubayo inganda nyinshi cyane z'abashinwa, haba muri petrole, haba no mu kuexploita amashyamba y'ahangaha muri Gabo. Ariko urebye amateleviziyo y'abafaransa uburyo babitandukanyamo, baravuga ngo abashinwa bari hano kuexploita amashyamba, ngo twebwe turi hano kuyabungabunga. Ubwo ni gute? Anyway, bo bahari kuyabungabunga, abandi bahari kuyacuruza, niko nabivuga. Ariko icyo nashaka kuvuga nuko Ubushinwa ni igihugu nacyo kimaze kuzamuka muri business ahangaha muri Gabo, gifitanye business nyinshi n'aba banyagabo. Ikindi gikomeye twarebera hamwe ni mu matora yagiye abaho muri UN. Murabyibuka hari amatora yagiye agora ibihugu byinshi ku isi, asa n'amatora yo mu gihe cy'intambara y'ubutita, kubera ko iyi ntambara ya Ukraine igitangira hagiye habaho amatora yo gushyigikira Abarusiya cyangwa se kubarwanya mo kimwe. Ni ukuvuga ngo ayo matora n'ubundi ni amatora yasaga naho acamo isi ibice bibiri: ninde uri kuri uruhande rw'Abarusiya n'Abashinwa n'inshuti zabo, ninde uri ku ruhande rw'Abanyamerika n'inshuti zabo. Muri aya matora rero yose yagiye abera muri UN, icyo wamenya nuko Gabo yagiye itora ishyigikira Uburusiya. Ikindi wamenya nuko mu nama iheruka kubera ahangaha mu Burusiya, uyu Bongo, perezida wa Gabo, nawe yitabiriye iyi nama yabereye mu Burusiya. Ibi byose rero bikagendana n'ijambo yavuze atabaza. Ijambo yavuze atabaza nk'uko mubyumva yarivuze mu Cyongereza. Nayo ni iyindi ngingo ushobora kureba ukayisesengura iherekeje biriya bindi twari tumaze kuvuga. Kuki rero ibyo bintu byose mbisubiyemo ngasubiramo ko Gabo imaze kuzamura business ifitanye n'Abashinwa, nkavuga ko Gabo imaze kwinjira muri Commonwealth, ibintu Abafaransa bafata nka sacrilege cyangwa se sacrilege mu rurimi rwabo. Nkaba mbabwiye yuko Gabo mu matora yose yo muri UN ishyigikira Uburusiya. Nkaba mbabwiye ko iyi Gabo perezida wabo uyu Bongo avuye mu Burusiya muri iyi nama ya Russia Africa. Ibyo byose mbibabwiye kubera iki? Mbibabwiye kugira ngo dushake angle y'iyi kudeta, kubera ko nuza no kureba urasanga ko niba wibuka uburyo Abafaransa bakondanye cyangwa se barwanyije kudeta yabereye haba muri Mali, haba muri Niger, haba muri Burkina Faso, n'umujinya babivuganaga n'ubukana babivuganaga, ukagaruka ukareba uburyo barimo kwitwara muri iyi kudeta yo muri Gabo n'itangazamakuru ryabo. Njye narababwiye mu Bufaransa nta tangazamakuru ryigenga ribaho, iri tangazamakuru ryose rikora mu nyungu za politike y'Abafaransa, ni ukuzamura influence y'Abafaransa ku isi yose. Nicyo iri tangazamakuru rimaze. Ni nayo mpamvu nujya kureba ukareba imyitwarire y'itangazamakuru muri iki kibazo cyo muri Gabo, ukareba ubuyobozi bwabo muri iki kibazo cyo muri Gabo, urabona ko bitandukanye cyane n'ibyabereye mu bindi bihugu. Icyo rero kirakurura iki? Nanone kigakurura ibindi bintu byinshi, ukongera ukazenguruka ukagaruka ku ijambo ry'aba bapuciste cyangwa se ry'aba abasirikari bakoze kudeta. Ijambo ryabo ntago ari ijambo riri revolutionnaire. Niba mwabikurikiye, nta hantu abajenerali bavuga bati tugiye kubohora iki gihugu mu ngoyi z'abagikolonije imyaka n'imyaka, z'abakibye imyaka n'imyaka. Ibyo ntaho biri. Ni ukuvuga ati Bongo naveho nanjye njyeho. Rero nubona Abafaransa ntago babirwanyije, ukumvira ijambo ry'aba basirikari, ni ijambo ngewe nashatsemo ahantu na hamwe naryita irya revolution nahabuze. Twongere tugaruke nanone ku kindi kintu. Uwateye kudeta ninde? Uyu wateye kudeta ni mwishywa wa Bongo, nuwo muri famille ya Bongo. Ni ukuvuga ngo aba garde républicain ayobora nibo na papa we yayoboraga igihe Omar Bongo, papa wa Bongo uyu nguyu wayoboraga, yari perezida.
ise w'uyu nguyu wakoze kudeta niwe warindaga se w'uwo yakoreye kudeta, ngira ngo murabyumva. So Bongo amaze gupfa, uyu nguyu bamwohereje kwiga muri Maroc, ajyayo yiga ibya gisirikari, ararangiza aragaruka, agenda azamuka mu mapeti. Nyuma yaho ubwo Bongo amaze gupfa, Bongo yapfuye, uyu nguyu yaravuye mu mashuri muri Maroc, sorry. Noneho ubwo Bongo apfa, Bongo pere, uyu nguyu bahise bamwoherereza muri Maroc nka militaire attaché. Urumva yari umusirikari ajya gukorera muri Maroc, ariko imyaka 2 yahamaze we ayita nka mabuso. Avuga ko yari imyaka we ari imyaka afata nka mabuso, ko n'imyaka ameze nk'uwari waroherejwe gufungirwa iyo ngiyo. Ariko nyuma yuko habayeho tentative yo gukorera kudeta Bongo n'uburwayi yagiye agira, bahise bamugarura nanone muri Gabon, bamuha inshingano, babanza kumuha inshingano ntoya, nyuma yaho bamugira komanda cyangwa se bamugira umujenerali uyobora abagarde republique, kugira ngo aze noneho arinde umutekano wa Bongo nk'uko papa we yarinze umutekano n'ubundi wa Omar Bongo. Nicyo bamuzaniye. Ariko uyu muntu twabonye kiyize muri za Maroc, yigira y'igisirikari, aragaruka agirwa komanda w'aba garde republique. Uyu niwe wakoze icyo twakwita kudeta. Again, iki ntabwo ari revolution, kuko uyu mugabo ni umuherwe ufite inganda muri Amerika, afite imitungo myinshi mu mahanga, ni umuntu barirwa mu mamiliyoni menshi y'amadolari. Ni ukuvuga ngo mu bantu bibye Gabon nawe arimo. Murumva, ni umwana wa generali warindaga Omar Bongo. Omar Bongo wakoraga ibyo ashaka muri Gabon, murabizi. So rero tubitekerezeho neza. Ntabwo ari uko ngiye kuvuga ngo nshyigikiye Bongo, kuko Bongo sinamushyigikira, ko imyaka amaze ku butegetsi, kuba Gabon ikiri mu bukene ni ikintu iyi famille Bongo igomba kubazwa. Ntabwo icyo ngicyo nakijya kure, kuko imyaka yose mwahamaze mwagombye kuba mwararwanye n'ibyo bintu. Igihugu cya Gabon gifite abaturage bake, ntibagera kuri 5 miliyoni, kikagira ubutunzi bwinshi. Nuvuga ngo umuturage wa Gabon afite ubushobozi bwo kuba ari we mukire wa mbere muri Afrika. Ariko ushobora gusanga ikibabaje, hari umuturage wa Gabon wabarira mu bakene ba mbere muri Afrika. Ibyo rero wabibaza nde? Wabibaza Bongo na famille yiwe iyoboye igihe kinini. Ariko nanone ntibyatubuza gusesengura ngo turebe ngo ninde wakoze iyi kudeta. Ngewe mu busesenguzi bwanjye, nyuma yo kureba ijambo ry'aba bapuciste, ijambo ngewe ritanshimishije na gato, ntigeze mbonamo kubohorwa kwa Gabon. Nabonye ko nta revolution ihari muri Gabon. Ni system ikomeje, ni ikintu cyo kuvuga ngo vaho noneho nanjye njyeho sorry, vaho nanjye njyeho. Nicyo kintu kiri kubera muri Gabon. Noneho rero tugeze ku yindi ngingo nyamukuru. Ni bande bari inyuma y'ibi bintu? Ni bande bari inyuma y'ibi bintu? Ari naho tugiye kugaruka turebere hamwe. Iki gihugu Bongo fils yarimo kugikura mu mirongo y'Abafaransa. Twabibonye no gutabaza, yatabaje mu cyongereza. Abanyagabo benshi batumva. Impamvu yagikoresheje ni iyihe? Byibazeho nawe inshuro 4, 5, 6 bikaraga mu mutwe, ubyibazeho ni iyihe? Uyu Bongo ari gutabaza ibihugu bikoresha icyongereza, ibihugu bya Commonwealth. Nicyo cya mbere ubonamo hariya. Ni ukuvuga ngo abaturage ba Gabon ntabwo bumva icyongereza. Perezida wabo agiye gutabaza, atabaje mu cyongereza. Ari kubwira nde? Mukibaze icyo kintu. Ubushize twaganiriye kuri influence y'Abafaransa irimo gushira
muri Afrika, kubera ko abafaransa bari igihugu gikomeye cyane, kubera ko muri za UN, muri izo nama zose bajyagamo babaga bafite ibihugu byinshi bahagarariye, bigatuma baba ikintu kinini cyane. Naranabibabwiye ndababwira ati abafaransa nibabura influence ku bihugu byose bafite muri Afrika no mu birwa, kizaba igihugu nk'Ububirigi cyangwa Espagne cyangwa Portugal muri UN. Noneho mwibaze muti kubera iki yatabaje mu cyongereza? Ari kubwira abongereza, ari kubwira abo ngabo za England ngo mumuvugire mugerageze mutabare nk'uko Macron ari gutabariza za Niger. Kubera ko navuga mu cyongereza, Macron ari kumubwira ati we wacha Anglais, wacha Kingereza, we wacha Kingereza. Reka turebe ko bamubwiye ngo wacha Français bari buze kumutabara. Anyway, ariko ngewe ikintu ndi kubona nuko Macron n'abafaransa bari inyuma y'iyi coup d'etat iri kubera muri Gabon. Mushobora kumbwira muti coga ibintu uvuze ni ibiki, nkabisubiramo nkababwira ati Ubufaransa buri inyuma y'iyi coup d'etat iri kubera muri Gabon. Abapuciste itangazo ryabo rwose bo barizanye mu Gifaransa, kubera ko nanone reka twongere tuganire kandi kantu gakomeye cyane. Niger abafaransa barimo kurwanira kuriya, ibamo abaturage b'abafaransa ndakeka ni hagati y'1500 n'200,000, mu gihe hangaha muri Gabon ni nko mu Bufaransa, Libreville ni nk'Ipari, 12,000 by'abaturage b'abafaransa baba hangaha muri Gabon, bahaba ubuzima bwose. Murabizi ko abahari bose ngo basora hehe, basora he inshuti zanjye, bakora muri Gabon ariko basora mu Bufaransa. Ibyo ni ibintu ntakeka ko aba banyagabo bagiye kubohoka kubera uyu wateye coup d'etat, uyu mwishywa wa Bongo wateye coup d'etat. Sinizeye ko ari ikintu agiye kubabohoraho. Ikindi kandi muri buze kubona, murabona ko hano muri Gabon ntago harazamo amadarapo y'Abarusiya, ntago harazamo amadarapo y'Abarusiya, ntiharazamo gutuka Ubufaransa, nta kintu cya contre France kiri kugaragara hangaha muri Gabon. Abaturage bishimiye ko hari impinduka, abari kugaragara ntuka ku mihanda bishimye ko hari impinduka, kubera ko impinduka bagomba kuzishimira ko barabizi ko bafite imitungo myinshi cyane, batunze ibindi bihugu. Rero bibaza nabo impamvu bahora mu bukene kandi bari mu bihugu bikize. So kuba bakwishimira ko ubuyobozi bwahinduka ni ikintu cyumvikana, ni ikintu cyumvikana. Ariko burahindutse, hagiyeho ubuhe? Hagiyeho ubuhe? Uyu mujenerali ngewe uko nabibonye, uko numvishe speech y'aba bapuciste bavuze mu itangazo ryabo, rwose abafaransa bari capable yo kumukoresha kugira ngo bongere bigarurire Gabon. Niba baruzinze Burkina Faso, baruzinze Mali, bari kuruzinga Niger, bamaze kuruzinga Gabon somehow, kuko twabibonye Bongo yararimo gukura Gabon mu mirongo y'abafaransa, bakavuga bati reka noneho nuriya tumukureho. Abaturage bazabyishimira bazi ko ari uriya murongo wa hariya hakurya uri gukomeza. Ntago tuzagira opposition nyinshi muri Afrika. Macron twacanye ku maso, iyo mikino yawe duhita tuyibona. Kuko Macron byonyine yari yarakaye avuga ati ni gute ubutasi bw'Ubufaransa butigeze bubona ko hari ikintu kigiye kuba muri Niger. Ibyabaye muri Burkina Faso bikaba bikadutungura kuri uriya rwego. Yari arimo guhangana n'inzego z'Abafaransa z'ubutasi kubera ko zitabaheraga amakuru ku gihe. Uyu munsi rero hashobora kuba hari kubaho ikintu kimeze nko preventinga ibiri kubera handi, cyangwa se guhagarika ibyari biri muri process muri Gabon.
murabizi ejo biriwe berekana akavido kuri televiziyo ya Gabo ka perezida wabo. Murabizi uyu muperezida wabo afite umugore w'umuzungu. Iki ni igihugu wavuga ko ngo ni nk'abakuze b'Abafaransa mu by'ukuri, abangaba bari ku butegetsi hano muri za Gabo. So rero iyi kudeta nuza kureba icyo ba Rasani Watara baba puppet b'Abafaransa barimo kuvuga, icyo ba Makisari bashobora nta kigaragara barayivugaho bayirwanya nkuko barimo kuvuga kudeta yo muri Niger. Ntacyo, nta na kimwe. Ibyo nibyo biri kumbwira ko iyi kudeta yakozwe n'Abafaransa, bagashaka kugendera muri icyo ko tugendera muri icyo kigare cyo guserebra impinduka. Ariko narabibabwiye, ntago Abanyafrika ba celebrating impinduka ko havuyeho kanaka, bara celebrating ko Afrika iri kubohoka, cyane cyane Afrika yo muri biriya bice by'Abafaransa. Ibingibi bigikoresha amasefa n'uyu munsi. Ni ikintu kibabaje kubona igihugu kitagira amafaranga yacyo, nikigire banki nationale. Rimwe na rimwe mujye munyumva namwe nindakara hano mu kiganiro, kubera ko narabibabwiye nge sindi umunyamakuru, nivugira amarangamutima yanjye, nkavuga ibintu uko mbibonwa n'ubusesenguzi bwanjye. Ariko ibi bintu bizamura amarangamutima atari meza mu muntu. Ukibaza aba perezida bose babayeho ni ukubera iki batigeze barwana no guhindura ibi bintu. Ariko naje gukurikira nsanga baragerageje mw'abantu, baragerageje kubera ko barishwe ku bwinshi pe. Umuperezida wese wazanaga ikintu cyo gushaka guhindura biriya bintu, ko twarabibonye mu kiganiro mbere ko Abafaransa batanga ubwigenge bazanye dokima irimo ingingo nyinshi ibi bihugu bigomba gusinyira mbere yo guhabwa ubwigenge. Harimo icyo ngicyo cyuko bagomba kuzajya bakoresha isefa, bakajya barishyira muri banki y'Abafaransa, bagatanga percentage mu misoro y'Abafaransa. Icyo kintu iyo kivuzwe kigasubirwamo kirababaza. Ariko aba baperezida bagiye bagerageza kubihindura ibi bintu, benshi barishwe. Kudeta zagiye zikorwa ahangaha muri Afrika, inyinshi hafi ya zose zakozwe kubera iyo mpamvu. Reba Lumumba, reba Thomas Sankara uburyo yishwe. Hari kudeta yari iri gutegurwa muri Guinea, kugira ngo mbaho urugero rw'ukuntu aba banyaburayi bajya batugira, bajya bafata Afrika nkaho ari umugabane w'amakudeta kandi aribo bayakoze. Umugambi wo gukora kudeta muri Guinea warateguwe, ushyirwamo abacanshuro b'Abanyafrika y'Epfo, harimo Abongereza, harimo abaki. Noneho ibikoresho byabo bagombaga kubipakirira mu ndege hehe, muri Harare muri Zimbabwe. Ariho aba ba mercenaires bagomba guhurira bagapakira mu ndege ibikoresho byabo. Babwiye leta ya Zimbabwe ko harimo abakerarugendo ngo bagiye guhiga muri Guinea. Kudeta irategurwa ku munsi wa nyuma, babwira Mugabe bati indege y'abaturiste bazajya guhiga muri Guinea gutya na gutya izarandinga aho ngaho. Hari abantu bazava South Africa bazahurira, bamusobanurira ibintu byinshi, avuga ati nta kibazo. Ariko nyuma yaho Mugabe abitekerezaho, aba bantu bagiye guhiga bafite imbunda zikomeye gutya, aba bantu bagiye guhiga iki? Indege itarahaguruka bose bamaze kwinjiramo, bahita babwirwa ko iyo ndege ihagaritswe. Nyuma y'ubushakashatsi Mugabe na leta yiwe baje gusanga ni kudeta yari igiye gukorerwa muri Guinea, iteguwe n'umwana w'uwahoze ari ministre w'Abongereza Margaret Thatcher. Yanafatiwe muri Zimbabwe. Uyu mugore aramanuka aza muri Zimbabwe kugira gute, gutanga amafaranga ya garanti kugira ngo bafungure uyu muhungu we yo kuvugwa muri izo kesi. Iyi kudeta yiza gucamo, mwari kuvuga muti Afrika umugabane w'amakudeta kandi ari mwe mwayikoze. Rero n'iyi ngiyi yo muri Gabon yakozwe n'Abafaransa. Mu bisesengure, mu birebe, muraza gusanga ntacyo mbeshyeho, namwe mukoresha ubwenge. Iyi ngiyi ntabwo ari revolution ikomeje, ntibatubeshye, twacanye ku maso, ibintu turabireba tukabivangura. Amahoro kuri mwese rero, mukomeze mugire ibihe byiza.